Dear Mr. Longley. At day bagakan ka, friend. Ngam secret pala ang daytoy, ha? Anya day ta? Sinong bata ko ni Russell? Kayan-ayat kun. Yes! Kamaw dyanan na. Sinong batang matlangan? Among, agbagay kayo launay. Among kadi nga ibagbaga na kanya, tinalaw sa panaggusto na kan ka? Damdamagan na pa'y kanya, nga nga ta, pag-asa na kan ka. Kat, anya nga timbagam. Imbagak adakal tinamnaman na kan ka. Ay, loka ka talaga. Saan mo't anag kamali? Saan ka di? O, kita kat sinong bata mon? Wan, amo mo't nga istrikto unay dagiti dadakal ko. Iparit da makirelasyon na, aging ka sa anak ang makaturpos. Iso asaan ang mabalin ang maamwanda. Di saan mo nga ibagbaga? Ilimod yu ti relasyon nyo. Kan, rumbang laeng, apalpasan nyo nga umuna ti panagadal nyo. Oh my God, sumurot ka kada kami iti kantin. Nagtulag kami nga agkita kami ijay, iti kastoy nga oras. Congrats, Russell! Sinumbatan na kamatgaya mo ti gayam ko. Thank you. Kan agyaman akmat iti panang patibker mo iti pakinagam ko. Nga orayak lang nga sumbatan nak ti gayam mo. Da kayo adwa ha? Pag may saan dak gayam. Pwera nga, friend. Talagang aming agbagay kayo. Siyak ti makilig-kilig kata kayo adwa. Perfect match kayo. Promise. Gwapo, kanapintas kayo. Da kayo ti Jack and Rose iti biyag ko. Wen ka di, ilibre ka ita. Gaputas sinumbatan na kung tigayam mo. Sanan ang masapol, abulain na kami. Nagadulakit din nga ibagbagam. Hoy, oray di nakilibre. Agpayso ti bagbaga kanya. Kanday ti tandaan na ma. Saan mo aluklukwan di tagayam ko? Tasyak ti makalaban mo. Wen ka di, saan ko alukan tigayam mo? Mabuti nga kan ka. Iti day ta kinadakkel dagiti muscles mo. Ala, ag-order tayo ket din. Makakatawa ak manen kada kayo adwa. Addamadlaw ko kada kayo ka ni Russell. Apay asan kayong agpinpinansin? Somro mo tadya gayam mo. Kumkompormi mo tang tibagbaga na kanya. Taapay ngamin aya. Intulod na kami ije paradaan ti bus iji Friday. Taagawi dak nga rod ije probinsyami. Nakita na akin na sa unak ti kinaubingak ang nakalugan iti bus. Kan inoffer na nga iti abay na ti pagtugawak. Alangan mo tapa ba inak? Saan ko mo tamabalin nga iyam amo ni Russell kan kuana? Tama nga no agipulong kadagiti dadakkel ko. Dayjay laang ti saan nyo ang nagkinaawatan? Saan ko nga min replyan adagos ti text na idadak ije bus? Kan, saan ko amasong batan dagiti awag na idi nakaawi dakon. Ta saan mo tapi mampano da papakan mama iji balay. Kurt, saan nakapay akinasao? Manipot si mangpot ka. Saan pa'y nga rod? Sige, bayam. Siya kun ti makisarita kan ko na. Apay nga inasit ganak. Kanapay nga may saka. Namnamaam ka di akadwak ni Joy? Wen, kanam na maak nga kid daw kuma iti pamakawan kanyak. Anya ti basol na. Apay ko mga agkid daw iti pamakawan. Idintulot ko iti terminal ti bus. Di pinanpansin. Idi nakita na ti amamuna. Nakikatugaw da iti nga amamuna. Sininyasak amapanakon. Ngam saan man la kumita kanyak. Kan uray text ko, saan na riniplayan. Nag-enjoy launay siguro ang makisarsarita iti amamuna. Anya nga ti kayat mo nga aramiden na. Yam amuna ka iti kunam nga amamuna. Kalpasan na, agipulong mat kadagiti dadakkel na. Natural, asaan nga agpadlaw, nga adda lang itulod kan kwa na. Iso asaan na kan apinansin. Apay nga rod adi naman la riniplayan dagiti text ko. Saan ka ko mga agbalin a selfish? Natural. Kaubingan na ti kasasauna. Ay na, Russell. No kayat mo nga agbayag ti relasyon nyo, rumbang laang nga awatan nyo ti tunggal maysa. Saan laang at iriknam ti pampanunutam?
Di man la nagsorry met, itisan na pa ng sungbat kadag iti awag ko. Di pa'y makisarita kanya. Sikati lalaki. Sikati ang sorry. Sikati umasidag kan kwa na. Kan awan ti basol nga inaramid na. Apay ko mga ag-sorry kan ka. Makaamo ka? No saan ka nga ag-sorry kan kwa na? Saan mat nga umasidig kan kadayjay tag gumurgura? Nasakit tinakam na kan ka. Anya? Nasakit tinakam na kanya? Sige nga, Rod. Siya kun ti ag-sorry kan ko, ana. Kasano? Nag-sorry kan ka ni Russell? When friend, ayos kamin. Katagyaman na kan ka. Gapo iti panakisaom kan ko, ana. Awan ang yaman na, friend. Basta si ka. Aramid ti amin para kan ka. Talaga amay saka anapod no agayam. Hard to find. Ako nada. Oray siyak mat Swerte tanaadaanak iti gayam. Akas kan ka. Bad news, Russell. Nagtext kanyak ni Joy. Naamuan dagiti dadakkel na ti relasyon nyo. I-transfer da kanon iti pagadalan. Saan da kanon apalubusan nga agsubli ditoy? Anya? Awagan man. Kaya't ko akasarita. Namin anon nga indayal ko. Ngam out of coverage. Jack, lakit di ka ba ala na mapukaw ko tigayem mo? Iso ti inspirasyon ko nga agad-adal. Oray siyak. Ay, kailiw kon to lakit di tigayam ko. Saan mo asar di nga nakuntakan? Agdamag ka kadagiti daddo mga amuna. Barang addaam mo da apakakuntakan kini Joy. Saan ka amadanagan? Takas taa talaga ti aramida. Anya ka din ti mapaspasamak kan ka. Kanayon ka nga absent. Madadaal mo ti panagadal mo no kasta. Awanan ti sirbi ti biyag ko. Tawan mo ni Joy. Ay, unay kan aya. Oray siya. Dakkal ti panakaikawak iti kaawanan ti gayem ko. Ngam ikarigatak latamot alabanan ti riknak. Diyak kayat aboy-buyaan kalatan ang madadaal ti panagadal mo, Russell. Gapo ta imbilang kamot ti nagayam. Iso nga isardeng mo kuman ti panagin-inom mo. Ornosam ti bagim, ta sumrak ka ita. Sana rumbang imay ka dito itagos ko. Ala, pumanaw kan. Sumrak ka niti klasem. Sana ka pumanaw. No di ka pilagkunay dita. Sa buwagan ka iti danom. Anya? Tungpalin na kuma. Tapag sayatam mutlaang ti ibagbagak. No inbilang nakagayam. Surutam ti ibagbagak. Tatang, imawagak ta ipakaamok sa anak pailaang ang makaawid. Busy kami diti pagadalan. Kas ano nga ron ti allowance mo, no saan ka makaawid? Ipaw ityo kumalatan. Talaga ngamin adyak masangot ti agawid, tatang. Ala, katuna. Agan anat ka nga ron akanayon dita, wan. Wan, tatang. Sandak apakadanagan. Oray da kayo mat. Agan anat kayo akanayon dita. O sige nga rudan, tatang. Agpakada akon. Taado pa'y ti aramidag. Bye. Ay, maaramid ko paikit din ti agulbud ka ni tatang. Gapo ka ni Russell. Kaya't ko ang mabantayan. Tapno saan manin nga ginom. Inton mahang-over. Saan to manin ang makastra? Oh, Len, agmay-may sakamit ita ngagtugtugaw dito sirok ti kayo. Saan mo akadunga ti sinulot mo a boyfriend ti gayem mo? Ha? Saan ka boyfriend ni Russell? Oh, panagkitak ngamin kat addan relasyon nyo. Saan kayo ngagsinsina? Tultulongak laang. Tapno ituloy na latta ti panagadal na. Dadaulin namat ngamin ti biyag na. Gaputawanan ni Joy. Agan anad ka, ang mga numa-in love ka kini Russell. Wano, na-in love ka pa ikit din. Ha? Wano saan? Iso, ti ma-in love kan ka. Anya? Agpaiso ti imbaga ni Mia. Agayata kun ka ni Russell. Ngam saan arumbang day ti amarikriknak.
para kan kuana. Sana bali. Ta medyo naka-move on san iti napasamak da ka ni Joy. Saan mo tan nga agin inom? Nagsublin iti sikod. Isu aliklikak mo tan. Katap mo na dardaras ko ang malipatan. Song batak laangan ni Vic nga agar-aram kanyak. Babaan kan kuana. Maliklikak matan ni Russell. Agyaman nak, tanauray kumatla nga sumbatan nak. Kunaklakit din no di nakayat. Apay, planom ko ma nga isardeng ti agaram kanyak. Saan ba ete? Ngamjak ni namnama asong batan nak. Kunaktaykit din no adan relasyon nyo kani Russell. Awan, tinulungak laang tapno makabangon. Gapo iti napasama kadakwada ka ni Joy. Aywon gayam. Aging ka di ita, awan pa'y damag mo kani Joy. Awan pa'y nga rod. Diyak mo't makontak ti sigod a number na. Apay anak isinara ka kanya. Anda ka di bagang? Anda kayat ko nga ibaga. Kat sapay la kumata di nakagura. Anya dayta? Iti panaglabas dagiti aldaw, asan ko na makitkita ni Joy. Naibaw ing tirik na kan ka. Agayata kon kan ka, Len. Anya? Agayat ka kanyak? Agpaiso ka di dayta nga ibagbagam? Wen, patsyan na ko ma. Diyak kayat mapukaw ka kanyak. Kas iti pan nakapukaw ko kini Joy. Awan ka di mat panagayat mo kanyak. Kuha. Ikang ka iti gundaway mo amang tingiting iti riknam. Sapay la ko ma. Tamaayat naktumat laeng, Len. Apeasan ka makatal na. Kaslada kayat mo nga ibaga. Ada. Ngam sapay ko matasaan ka nga agong ungat. Kat maawatan na ko ma. Nay, anya dayta. Agkari ka pa'y adi ka kumamakagura. Sige man langan. Ikarik. Sa anak nga agungat. Sorry. Ngam agbreaktan. Oray anya ti aramidak. Saan ka amaayat? Narigat gayam ama isuro ti puso. Kunak tupay kat. Marik na ka as anak ngay ayatan. Ngamala, aglunak dayta. Kat pagyamanak launay, tanagbalin ka na pudno kanyak. Kat inamin mo mutlaang dayta. Sorry. No nagkamali akman. Sige nga Rod. Panawan ka pa dito eh. Kunak tupay kat. Ang damat panagayat mo kanyak. Saan ko maarumbang daytoy? Ngam, talaga anat nagan tirik na kan ka, Russell. Agayatak unay kan ka. Uresak, naibaw ing tirik na kan ka. Agyaman ak itipan ng iturong mo kanyak. No saan agapukan ka? Diyak amo, no anyan tinagbanagak ita. Naaramid ko laang di kasjay. Gaputa imbilang ka agayam. Ngambayat nga aramidak ti kasjay. Diyak napuutan nga agayatak matan kan ka. Saan ko nga amo? No kaano ang nagrugi daytoy arik na kan ka. Asino nga ta tinag-text? Nyo number mat. Basa ako yan. Hi, friend. Ni Joy daytoy. Ha? Kumusta kan? I miss you. Agkita ta. Kat isurot mo ko ni Russell. Kaya't ko makita. Nagsubli ni Joy. Basta, anya tirong bang aramidag. Amo ka na. Isudala ang adwa ti pagsarakak. Ibagaklatan ka ni Russell.
Nga adda kayat na ti makisarita kan ko, ana. Replyak ni Joy. Apay adi mo imbaga kanyak. Ani Joy gayam ti kasinarak ko. Gaputa saan ko nga amo ti aramidag. Saan na nga amo nga da relasyon ta. Kaya't na adwa ta sumabat kan ko, ana. Ngam awan ropak nga iparang ko. When ngam imbagam ko malatta kanyak. Tapno nakapagsagana akmet. Nakigtutak ang nakakita kan ko, ana. Pasensya kan, Russell. Anya timbagana kan ka. Nagpalawag. Talagang imbawal dati cellphone kan ko, ana. Itala ang adanda ni bakasyon. Sada pinalubusan ang makaigam iti cellphone. Kasta ka di. No kasta. Panagkunak. Lepasan tanti ayan ayat ta. Sigurado ka iti dayta? Wan. Dayta ti pangadam ko. Imanugot iti panangibagak, alapasan min ti relasyon mi. Kaya't naasawan, ni Joy latta ti ay ayaten na. Aging ga ita, sanak pa nakalipat. Isang sangit ko latta ti sakit amarikrignat. To'y pagayam mo, Len. Len pagayam ko, agyamanak iti da ito'y apakasaritaam. Kastay kunadan, awan ti agayat asaan amasaktan. Nagayat ka. Iso anasaktan ka. Ngem husto laang ti inaramid mo, apanakiwin naswas kini Russell, taamangan no adalaeng amasaktan ka, no itultuloy mo ti relasyon nyo. Asabaligayam, ti ay ayaten na. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Len, at aga syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kinin surat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti direksyon, Virgie Peclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan ang Lenny, adi na kayat apadakamat ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nabangunak ti kinarigat ti bihag. Kat may papaniti na ito iti isalaysay, barang makaipay iti anal kadagiti padak adumdumeg. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Lenny iti programa tayo, Dear Mr. Lonely. Unay matanti kastoy abiyag. Kaslawan ti lulong awan na. Win nga, Rod. Ay, kastoy tayo siguro, aginggat ingana. Wan siguro Tasipod kinaubing tayo kat kastoy mo ti panagbiag tayon. Kataging kita, awan nagbaliwan na. Biag nagpahisong ay. Ang tinapatag, di tayo aglangan amangan. Ay, wan matkit di Ngam alangan mo ta kastoy latan. Numabalin, saan kumamot ang mapadasan dagiti agbalin nga anak tayo tirigat na napadasan tayo. Kumaa, ang awan mabalin tayo. Aganos tayo. Kan aggagat tayo. Tapno di tayo agbisin. Ay, unay matay ting uyakan. Mano abulanan. Ngam di pa ila imimpag. Wan nga rod ananang. Amang ano anyamat daytan. Ay, tsaka mo anak ko. Intay lay pa-check upan nanang. Awan nga rod kwarta tayo anak ko. Amang ano dakkel ti mabayadan. Kan may isa,
Awan matigatang ta itiagas ko. Padasat ti mapan agbulod iti kaaruba, nanang. Imbag ano agpautang da. Agpakaasi ak, bareng ka asyanda. Ay na, sana na nako. Amang ano awan mo't lati maited da. Masapul nga ang gimbag kayo. Nakakaasi kayo. Kan uray ni tatang. Masyanak mo't nagproblema ka po kada kayo. Ay, anyan kagasto. Ala, agbati kayo pailaan. Inak makisarita iti kaaruba. Nay, si kamat balasang kao. Uwan tata, imayak ta. Umayak ko mamangibaga iti kwartayo. No adda pa'y mabalin ang maipabulod yu kanyak, Ha? Kasapulan mi ngamin unay, tata. Masakit ni nanang ko. Ngam awam mo't pagpaagas ko kan ko, na. Nasuro ka may sa abulan ng agsaksakit. Ay na, pasensyakan balasang ko. Ngem naranaam nga awan kwartak ita. Bimulod ngamin matlaang ni Tess, ket inalanan di kakaisuna a kwartak. Ha? Pasensya ka talagan, balasang ko. Awan ka di uray basit laang, tata. Pagpa-check up la ko man ni nanang ko. Tapno maamuan minan niya talaga ti sakit na. Ay na, pasensya ka na talaga, Lenny, balasang ko. Talaga nga awan. No adda, apay ko maadyak ipabulod kan kangay. Ala nga ron. Agyaman naklangan, tata. Nanang, napanak nagremedyo iti gastusan niyo. Ngam awan mo't nagpautang. Ay, awan ti mabalin tayo anak ko. Amangan no awan mo't kwartada. Kasladyak mamati, nanang. Di dala kaya't siguro ti tumulong iti padada a tao. Ang sana bale. Sana may sa ti aldaw, nana. Ay na anak ko, di kag sa uwi ti kasta. Unay matan ti kasta lang ayo. Nakakaasi kayo. Ala, anusan niyo pa ilaan da ito'y bulbulong na inuman. Barang maagasan tao yakyo. Wala na ko. Agananos kayo pa ilaan, nanang, Makay remedyo aktulat tayo ti pagpaagas yun. Cherry, kontento ka ka din iti kasto a klase ti biyag tayo? Saan, Lenny? Ay, umak nga rod iti kinarigat. Wen nga rod. Ado ti kayat ko amaragbat. Ngam kaslag parigat akmat. Gapi ti kasto a kasasaad. Kaano nga tamad? Amapadasan tayo, tinasayata pa nagbiag. Dahi tayo saan tayong agrigat. Ay, nudagduma. Mapukpukawan tinamnamak. Sa anak mo't nga agkurkurang amang manggad. Ang apay nga ta, akastoy latta. Ay, di ka mapukawan itinamnama, Cherry. At dalat ta pamuspusan ti amin. Nanyat ko nan. Agpasyudad ta. Tayntag sapol iti panggadan ta. Ang amangan mo saan ta makastrak iti trabaho. Ta saan ta mo't anak kaadal. Kat padasan talat ta, Cherry. Isapol ta tigasat ta ako nada. Sa bagay mo't ket di Kat kaano nga rin nga agpasyudad ta? Panunutan tapay anaimbag, Lenny. Kan masapol nga ipakaamuta kadagiti dadakkel ta. Sige nga ron. Agremedyo tayo ti pagplete ta, Cherry. Tang, anya ka diti sidaan nyo iji talon? Awan ngam saan abalay. At damat da ito'y tsaa. Ha? Wen, tinapatag. At datiin na pa, oy. Unay matan ti kasto pa nagbiag tayo, tatang. Agan anos kakaday, anak ko. Tatang, napagnumuan mi kan ni Cherry amapan kami ijay syudad. Mapan kami kumaagsapol iti panggadan mi.
Anya, amangan no marigatan kayo. Saan, tatang? Narigrigat nga minog na naudaklaan dito eh. Kat awan ti husto apanggadan. Amangan nagbisin tayo amin. Ala, anak ko. Kat sapay ko ma, taagan anad kayo jay. Wan, tatang. Kat agyaman nakunay. Kahit, kaano nga ron nga iti panagpasyudad yaw. Inton bigatan, tatang. Adda ka di kwartam, nga aramatam. Adda di naglakwan tayo itinatang. Isupay lang di usarat, tatang. Ala, suportaran ka nga raw, anak ko. Awan at talaga tigahasat ta dito syudad. Ay, wan nga rod, Cherry. Manon nga establishmento ti Simerkanta. Di natamot awatan. Damagan da. Noan niya tinailepas ta. Wan nga rod Ay, talagang awan mabalin. Gaputa saan tamot ang nakaadal. Kat, anya ngay nga rod, Lenny. Agawit tan? Wanan anya pa'y ngay. Ay, aggas-gastos talaan dito eh. Kat awan mo't kwartata. Ay, bihag, aya. Saan na bali? Anda pa'y na dumaawagas. Saan ang nagpatingga ti amin, Cherry? Tatang, nanang, saan kami ang napagasatan ijay na pananmi? Ay, una yan. Ay. Sayang laang ti bannog yaw. Ay, Sana bali, tata. Kasta talaga. kat anya ti planom anak ko. Apay no agabrodak mat. Wan. Day talaangan ka mo kapamuspusan. Awan mo't mabiru ka kapanggadak dito eh. Kasladyak kayat anak ko. Sino nga iti kaduam ijay adayaw? Sana bali takabaulak mat. Ngam no agsakit kang ay. Sino ti mga sikasukan ka? Ni nanang talaga. Didak ka di pa kadanagan. Saan namin amaliklikan ti agpanunot iti kasta, anak ko. Makapadanag nga may. Sana bali, nanang, tatang, aganan nada kichay. Taparamit lang kada kayo. Ala, anak ko. Suportaran da ka, iti day ta desisyon mo. Pangalam nga iti aramatam anak ko. Ay, day ti parikot, nanang. Ala, ipamuspusan tayo day ta, anak ko. Elisyo, amangan no ada mabalin ang maipabulod mo kanya. Ay, pasensya ka. Awan pa'y magkwartak. Kunak no ada ta bumulod ako ma. Aramatat ngamin nga agabron. Awan ko maangam, awan magkwartak. Pasensya ka. Ala, agyaman naklatan. Kunak no ada. Ay, awan mat gayam. Kunak no ada iduldulin mo ta binulan mat ngagsweldo ka. Binulan nga agpaiso hangam, awan mo't mabatbatay. Siyak mo't amin taggas-gastos dito'y balay. Lumakayan ni tatang. Kahit ado dagiti masapsapol nga agas na. Ay, awan mat kiti Sige, sana bali. Padasik tagsapol iti sa bali. Una, pasensya ka Weng. Sabay ko matamawatan na. Adda ka dinabulod mo, anak ko. Ay, awan nga rod tatang. Didak mo't kaya tapabuludan. Mabutang na siguro ajak makabayad. Ay na, di ka agsaw iti kasta. Naira nala siguro ng awan kwartada. Ajak mo tatang. Wen, anak ko. Maawatam ko matikas insin mo. Tasaan mat anay mo. Iso ti pagbulbuludan tayo, no addaman ka sa pulan tayo. Kat agi pabulod mat, no lakit di adda. Ay. Di ka madanagan, anak ko. Isaldak ti talaw, kat ison ti aramatam nga agabrawd.
Ay, agyaman nak. Nalpas matlaang ang tipat patakderda balay mi. Uray da kami kano, Lenny. Dandani mo't tan malpas. Isong agyaman ako unay. Ay, imbag lakit din tayong karigatan ta tinagabroad, Cherry. Wen tano saan? Saan siguro akas to'y tibiyag tayo ta? Wen nga rod Ay, siguro. At data pa ila lugar tayong agrigrikat. Wen Ay, kumusta nga tamot tan dagiti gagayem tayo jay? Wen nga paiso. Nasaya at damot siguro Manumat ngamin ang makachat tayo da. Ay, no siya, kawan na pulos. Da ilisyo ngay. Di mo ka din na ichat-chat ida? Saan? Kasla nga minsan ama po na si ti isip ko ti inaramid na idi kanyak. Di nakman la tinulungan idag kasapulan ak unay. Ay, Lenny, saan ko maakasta? Agpapada tayo iti sitwasyon. Iso ang maawatam ko madya kasinsinta. Jak ammo, Cherry. Jak ammo ti sawak. Hello, Nanang. Hello, anak ko. Pautangam kanuman datis kan ilisyo. Kasapulan da ngamin unay. Anya? Wen, anak ko. Agpakpakaasid Ngamjak amo ti ibagak kadakwada. Iso anak ko na kadamagan ka pa'y. Ay, idi siyak tagkasapulan di damangtad. Ita, siyak matlang dasit ganda. Anya ngay ngarod anak ko. Talaga akas ta. Tinapatag saan ka nga agkurkurang itan. Dayta kumati kanayon mo alaglagi po nanak ko. Hala nga ron, pautanga kita. Agi pabuludak. Ngam, ibagayong aginteres. Ha? Wana nang, pagrigrigatak ti kwartak ditoy. Dandan ni awan inanakon. Iso asa na mabalin na buludan dala nga awan interes na. Ala, kasta nga ron di bagak kadakwada anak ko. Kat no di da kayat, baybayan yon. Di uray di daw mututangan. Ha? Wana nang, saan mo ta kapilitan ti agutang kat? No di da kayat ti kondisyon ko, di yon pautangan. Bagang oras mo, Lini. Kastamat kan ka, Elisyo. Anto'y ganti kwartang. Bayada ko. Ni, bayada madagos? Wen, kasi ti apo. Adanat da sweldo. Ket isuday ta. Wana. Agyaman nak. Awanan niya man na. Kaya't kumot nga alaan da ito agundaway. Amang ibaga iti kaya't kong ibaga. Ha? Idi nang ibagak iti kwartam, nalaos ka no tirurod mo. No namuakla ko maidi adagos, diya akong bimulod. Ha? Kinunampay ka no masapol nga aginteres ti bulbuludek, ket nagwenak. Gaputa kasapulan na talaga ni tatang. Mawatak mo't kiti da dyan, ta nagbambanlugan mo't nga rod. Angem, tinasairak. Ket diya kinunam, nga idi sikat kasapulan, ket di ka tinulungan. Sa bagay, agpay sumait. Tayo di bimulod ka iti kwarta. Awan mo't naitad ko. Takim marukot nga rod ti sakit ni tatang ko idi. Damagan ka man, Lenny. Idi ka labas. Awan ka dito na itultulong ko kan ka nga oray sinti mo. Ha? Saan ka di nga undas tinararamidak para kada kayo? Tapno sarsaritaan nak itiliklikkodak. Awan mo't iti bagasyo, kat mapan kayo mo't mangalay di balay. No sana bagas, asukar, asin, wano anyaladitan. Sakat ita, kastoy mo't tanti ibagbagam kanyak, kat namin sana klabi mulod. Ay, pasensya kan, Elisyo. Ngam kastoy ngamin dayta. Ay, pasensya ka mo't ha. Ay, medyo nasairak ngamin itinamuak. O sige, mapanakon.
Ket agyaman na kahit impabulod mo kanya ka kwarta. Arsagid mo't day nga ilisyo. Nagsarita kayo kaday. Wana, ay na, tilay bagbagana. Apay, adaya mo't dakas na, nagpautang ak, kat paporsyento ak. Lene anak ko. Sapay ko ma, tadi ka masaer iti daytoy nga ibagak. Tatang, No siya klaamay sa jak kanunungan ti naramid mo. Kasinsin mo day jay. Kat saan arumbang a pinagporsyintom ti inutang na. ha, Kano mabalain. Uray di mo kuman inawat ti bayad na. Inted mo kumalatan kas tulong mo kenkwana. nagbambanugak mo't day jay. Wain, ngam di mo ka di malagayp. Idi datayaw ti maaw-awanan. Isuda ti kanayon tayo apangalaan iti bagas. Kat di da pa'y pasukatan ti daduma. Kan maysa, isaw ti kasinsin mo nga asinag kada kamay. Kat kabayatan ti kaawan mo. Ni Elisyo, tinangkit kita kada kamay. Iswasaan arumbang akasta ka kankwana. Husto ti amam, anak ko. Isasapay ko matadanggan na kami. No sikat ti addaan, tumulong ka kadagiti kasapulan. Panunutam ko mati nagtaudam. Kandi tay amo ti mapasamak iti masungad ngal daw. Isu adi ka kumaagim imo, anak ko. Nakaamirisan kat hustugayan ti magbaga dagiti naganak ko. Nagkidawak iti pamakawan kini Elisyo akasinsin ko, ket nagbalin kamin anasinged iti tunggal maysa. Nagsubliak iti abroad, ngam binaliwa kon anaming pinsan ti ugali. Gapo tanalagip ko ti kinarigat mi iti biyag, sakmay ang nagabrodak. Alakastan ket agyaman ak unay, to'y pagayam mo, Lenny. Lenny, pagayam ko, agyaman ak iti kapanangipinglay iti pakasarita. Ket puno lang unay, asan arumbay nga agbaliw ti ugali, no sumaya aten ti panagbiag. Tay kunada nga rudan iti pagsasao, ti tao adi na amo atalyawan ti nagapuan na, ket sana makadanon iti pagturungan na. Wano papagayam, ka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulot. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Lenny, adinan inlanad ti address na. Tampok dito programa tayo, Dear Mr. Longley. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernaline Liwan, kaniti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay pa ng tarabay na imbag nga oras kada kayo ang Dear Mr. Longley. naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan Aleyo, manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Napunuan ti asawak, gapo iti madi nga aramid ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Leo, dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Sikat ti mangitulod ka dagiti ubing iti pagadalan. Maladaw ako niti trabaho. Kanayon ako na maladaw. Oray siyak, sana mabalin na maladawak kita. Inyunay-unay ni boss, amasapa kami itaasumrek. Ay, nagrigat mo tanti kastoy akasasaad ta. Panagkunag, kasapulan ang mga lata iti kadwata dito'y balay. May mayat pa eh. Agudwata nga rot iti ipasweldo ah. Wen, o sige. Agbiro ka iti matangdanan akadwa tayo. Basta ita, sikat imang itulod ka dagiti ubing. Sige, umuna akon. Agtaksi tayo, tapno saan tayo nga agpapada maladaw. Un mama, adda ita, adda pa umaya taksi. Siya kun timang para.
Para! Ala, lumugan kayo na. Wen, Mama. Un mama. Ops. Diretso lang ang manong. Baglakid din. Tanakalugan tayo adagos, mama. Wan nga rod. Da kayon tulat ng timakam mo abo mabawan. Ag diretso ak tumatan iti opisina. Wen, Mama. Saan nyo aliplipatan akanan dagiti balon nyo? Inkargak iti bagyo. Un mama. Wen, Mama. Ay ni, traffic. Ay, anyamot no kaano agdardaras ti tao. Nag-traffic pa eh. Mama, kumita kayo iti dayja banda o. Ti motor mat ni Papa dayjay. Ha? Adangkas na babae. Tiawanan pain nga amayo. Ay no, makita na iton malaman. Mabit lang, taalaak ida itiladawan. Tapno saan ang makapagulbot? Nakitam lang nga day niyang kasko. Ibagamon a babae. Tagulbot ka pailaang? Asino nga rod day ta babae, ha? Saan mo akayat nga itulod dagiti putot mo? Nga madamat sa bali nga itultulod mo? Saan ko a babae day jay? Namamok lang day jay iti pangpanganan mi. Agurura iti lugan na. Idi malabasak, inyang kaskon. Di na kun ulbodan. No dinagas mo laang. Apay nga rod anak helmet? Di kaya't asawan nga insaga na ayalaan iti helmet? Kanin mo na kaarimwar, ngam da kami. Ngam naabutan da kapay lang. Sa dino tinang sukunam kan kwa na? Amumat ka na yun nga da extra helmet iti motor ko. Ken amumat a traffic, isu a naabutan dak. Juan, taadda na kairantaan na. Isu nga adda ka na yun helmet nga extra. Sikati na kairantaan na day a helmet. No siyak, apay nga rod nga impausar mo iti sabali. Impabulod ko lang, mate. Impabulod tarupam. Ikatam day a helmet iti motor mo. No saan mo nga ikatan? Mapankupit-pitan day a helmet. Jakon kayat nga usaran ta impausar mo matan iti sabali a babae. Wanan, huston, di kan sumanao. Agbusingar man tangiwat mon. Nakababain ka dagiti karuba. Ha, adamot gayam panagbain mo anya? Ngam apay asyak nga asawam kat awan panagbain mo kanya? Ay na, panawan ka man laengan. Sana malmalpas na ito'y asaritaan. Nakaumayak ta kaya't kaakasarita. May papanitian niya, tatang. Apay, nagapakay manan ka ni Ulim, idirabi ay. Asino man ang tinakamuan niyo? Sa atin anas kay no asino tinakamak. Apay, di ka mo lagbalbaliwan. Isardeng mo man nga minti pa nagbababaen. Sana nagbababae, tatang. Amukan. Di ka man naglibak. Apay aya, ngad adda apat yan nyo ti sabali a tao. Ngam itisak nga anak yo. Ay, bagbagaan ka. Tadyak kayat adumteng to ti panawan nga agbabawi ka. Awan to ti pagbabawiyak, tatang. Tawan ti madingar aramidag. Baka amuka no di mo kayat ti babagbagaan. Agim di nakto pabasulan. Adi ka binagbagaan, inton mauma ti asawa, ha? Sika ita ti mangitulot ka dagiti putot mo. Ibatim ti motor mo. Ag-commute ka mapan iti trabahom. Anya? Ada reklamom? Narigat nga rod ti ag-commute. Nagrigat ti matraffic. Gonggonam. Taapay ngamin akom conformity ang angkas mo. Ala. Saan akon nga agiangkas, no saan mo akayat. Ngam pangaasim tadinak parigaten nga agkumyot. Maminsan pa'y makita kagyang angkas ka iti babae. Puurak ti motor mo. Huwag ka di, promise. Saan akon nga agiangkas. Anya nga pare, matuloy ti papantay ti club. Katwin pare. Angam, amangan no aga pa kayo manan kan ni bagat mo. Awagak inton madamdamay. Ibagak nga da overtime tayo. Sige nga rod pare. Ayos. Bakit? Sa dinutayan mo? Apay? Anda ngamin overtime Marabianak nga gawid. Kasta ka dilakay? Ay kat, sige Agan-anad ka nga rod dita. Nagyamanak bakit? Maturog kayong tulatan kadagiti ubing. Sanda kon nga urayan, tapno saan kayo ang mapuyatan.
Alangarod lakay. Ag trabaho kan. Itigas ta, darasa malpas ti trabaho. Wen bakit? Bye! Yes. Imbaglakit din ta pinalubusan na nga overtime. Kung naklakit din no adumanin ti damagan na. Talaga nagpipintas na iti babae iti klagban na pananta, pare. Uwan nga rod, agsublitan to manin ni Jai. Saan mo't amabalin nga agbartek ta? Tama nga no makadlaw ni bakit ka? Ay katuan agsublitan tumanen. Nuaddan tumanen kwartata. Kasano pare? Itulod ka nga muna, sakto agawid. Ay katuan Aday tanti motor ko. Mabit lang ta start na ka. Na, apay nga. Na-flat mo't tanti do apilid ko pare. Saan mo't a-flat itay daytoy? Apay ngay. Ang mga no napagtripan dati motor mo. Ay idamag man iti guard. Noada nakita na nga masidag iti motor mo. Mabit lang pare. Inakasarita ti guard. Anya nga iti kunati guard. Delikado akon pare. Kunati guard. Babae ka no tinang flat iti pilid ti motor ko. Asawa ka no. Anya? Nasurutan na ka ti asawam? Ang mga nusan ang mamati ang nag-overtime hak. Kat sinurot na kay opisina pare. Ay sos. Delikado ka man nga rodan na pare. Kasanom nga ilawlawag na ito ikinibakat mo? Ay, kidawak latan iti pamakawan ha. Imposible di nak mapakawan. Kat napakpakawan nakmat kadag iti napalpalabas sa panagbabae. Alangarod pare. Ay, kapilitan nga agtaksay akon. Alangarod pare. Sublyak matan na ito yung motor inton bigat. Bakit? Sarita na ka din Pakawanin nak nung nagulbudak. Kaya't ko lang mati makaliwaksay. Imbagman kan ka, taday ta panagaliwaksay mo ti pampanunutam. Idinto ta siya, trabahok amin di ti balay. Imbag ko mano sa anak mat nga agtrab-trabaho. Agpadatamot nga daan trabaho Imbes at tulungan nak iti trabaho di ti balay. Saan mat, tada ka nga ag-happy-happy dita. Di mat na pagsaritaan tan, ang mga alata iti kadwata. Mga ala kang aminan Apay ti kunam, nalakat agsapol iti katulong? Kasdosam. Si kante agsapol iti katulong tayo. No saan ka makabirok? Umikat kan iti trabahom ta agtalinaad kalatan iti balay. Total, day talag babbabae iti ammom. Awan babae. Sana nga agbababae. Awan bibiyang ko kankan. Nauma kon iti aramidam. Basta ti kayat ko. Agbirok ka iti kadwata diti balay tamarigrigatan akon. Ala, winin. Di ka madanagan, tagbiro ka. O anya, naawatam ka di matla ang dagiti imbilin ko kan ka, Jonah? Wan, ma'am. Sana bale, tano na itulod mo dagiti ubing, nawaya ka nga agtrabaho diti balay. Numalpas mo lakit di amin at trabaho, o di mabalin mo ang dagtugtugaw. Wan, ma'am. Bakit? Ita nakabiro ka kun iti kadwa tayo. Mabalin kon ti sumrak iti trabaho. Wan gayam, sa dino tinagam-amuan nyo? Iti asidag ti pagtrab-trabahwak. Saan ngamin nga stay in ije pagtrab-trabahuan na? Kayat na kano ti stay in. Tapno mas natiptipid. Okay. Nga lang, Rod. Rugyamon ti agtrabaho itang aldaw, Jonah. Wan, ma'am. Anya? Sus! Pare, delikado ti naramid mo. Kasano nomaamuan ni bakat mo, at chicks mo, tinsarak mo akatulong yo. Basol na Awan ti planok, ani Jonah ti isarak ko akatulong mi. Hanggang pinilit nakmat nga agbirok iti katulong. Kasano, numatiklo kayo? Napagsaritaan min kini Jonah, nga gananat kami, pare. May mayat paikit diti kadda na iti balaya. Tapnosan kami nga gastos nga check-in. Una, ngam delikado dayta. Laglagi pam, nga awan palimad, asaan ang maibutaktak. Anya, kasano, Leo? Kumusta ti Riknam? Kabaalam ti agmaymaysa? Sumra ka kun iti trabaho. Urayam latan ni Jonah anang itulod kadag iti ubing. Uman bakit? Nakatumarak mata ni ti agas.
Kan nakapanganak matan. Awan matan ka sa pulak. Ala nga rod, panawan kan. Magananat ka. Bakit? Nagbayag ka lagi din ayahan eh. Amumat ang mailiwak unahin kan ka. Umay ka man. Anya kalakit din aya. Saan ka lang makatututor? Sigurado ka kadi akabaelam. Ang mga nukumaro ti marikrik nam. Sikati makaagas kanyak. Leo. Ay, tan ka unay. Syakla ko man ti asawam. Di ka madanagan. Tamas kay kayat kangam ti asawa. Leo. Awalan kayo, itibain! Ulib! Iti pa'y mismo ako tuta, ti pagaramidam iti milagro, Leo? Nagsubli ang tada nalipatak. Ngam kasto'y gayam ti maabutak! Ay, sorry, Olive. Hoy, babae! Pumanaw kan ditoy! Alam amin ang gargarot mo, ta pumanaw kay! Pangasim, Olive. Saan kayo pumanaw? Saan mo nga ipanaw dagiti anak ta? Naumakon kan ka, Leo. Iso ang manipod ita. Maaramid mo, ti kayat mo. Panawan da kan! Magpakpakasak, Olive. Ikandak pa iti maudi akong daway. Agbababawi ako. Ay, di nakarakupan! Madurmalakan ka! Amo ka naglablabosak. Ngamdyak ka bala na mapukaw kayo. Ha? Bayan na kami apumano. Tamang ano anya pa iti maaramid ko kan ka! Tatang, tulungan dak ko makisarita iti asawa. Saan nga ipalubos dagiti dadakkel na makasarita ni Olive. Ay, anya ka gaminti aramid maun. Binagbagaan ka itay ngam di nakdengdenggan. Saan da ko nasirmunan na tatang? Tulungan dak. Pangasiyo. Agbababawiak itan tatang. Ay, awan maramidak iti desisyon ti asawam. Ti may bagakan ka anya. Baybay ampay lang ti asawam. Agbalbaliw ka. Barang maayayom tumoy lang agsublida kadagiti anak mau. Ikarigatam apagsublyan ti panagayat ken ka ti asawam. No, pod no, ngay ayatan. Agyaman ak tanauray ka matlang nga rimwar iti opisina yo, Olive. Anya ti masapol mo. Kayat ka makasarita. Awanan ti rumbang apagtungtungan ta. No may papan ka dagiti ubing, sige. Sarong karamida. Mabalin mo ida nga irwar. No, kayat dati sumurot kan ka. Olive, mangnamnama aklat ta mapakawan na tumutlahan. Agbababawi akon kadagiti nararamit ko. Sapay la kumata dumteng tumutlaang ti panawan ang mapakawan nak. Aging ga ita, mangnamnama akpaylaeng agsublin tumutlaang ti asawa ken dagiti anak ko iti balay mi, Mr. Lonely. Tuy pagayam mo, Leo. Agyaman pagayam Leo iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, itultuloy mulaeng ti mga yaayo iti asawam, bareng mapakawan na kapay. Ket no mapasamak dayta, ikarigatam ko man ti agbaliw pagayam ko. Iti kasta, saan da ka manen apanawan ti pamilyam. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged iti naga na Leo, iti syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.